Gana nake Raila nowe mutongoria uria ungihota gutwarithia na mbere miradi ya maendeleo iria yanjiriirio ni Uhuru. Uguo agakiuria andu na gitio ati mundu uria angienda gukane wathani no utongoria wa bururi na mundu uria ungiturora ni thirikari ya Raila na ya Martha. In fact yaraigire atiriri arora gacira karia Raila na Karua magerete ri ni tari koti kega kuringana nake nakauga atiriri no woni wa president wherever hidria murengo ucio ngidara ugweta ritwa na utika ngatheti ni raiga atiriri nironeka tari deputy ronererio kana ni deputy aroragiririe arorotagai arauga atiriri truth be told the other camp is just empty talk and insults ati kuri gwethe mathie makoragwo magiciria uhoro wakwa na makinjaririra na ni ndirarugama na ha ni turona president mena mobunge wa Embakasi East Babu Owino mena mundu gwitwo Sonko Mike Sonko ni governor wiriga kuhagurwo wa guku Nairobi na mena mundu gwitwo Badi niwe wa NMS na hena governor wa Nairobi kwa ihinda riri neguo Agnes Kanano ni andikane Agnes Kanano okay yeah president araugire atiriri undu muramukenia wa Raila ni ati Raila ni acenjetie Raila uyu turona ni Raila mweru ti uria wa tene na onire biu Raila ni acenjirie hindi ria Raila etikirire kurugama na Martha Karua Raila tu gucagura Martha Karua hau president akiona mundu ni acenjirie na akigwa amwenda makiria president araugire atiriri kuna andu maratinda makimwira arekie athie ku arauga ekuruta wira wake nginya ndagika ya muico tondu kwina thibitari cia kuhingurwo kwina barabara cia gwakwo na kwina mawira mangi ma thirikari araruta koguo ri aria maramwira arekie athie ri kiuria ni riri athie ku tucoke page 6 to page 6 igoti kwina cira ratwaritwo wa gutetia wagiriru wa degree ya mundu gwitwo Sakaja igoti ria high court riraigire rirateanirie cira ucio na rirera mundu uria kurehete petitioner the evidential burden shifted to the petitioner uroka gutwira Sakaja ndai na degree njega kireheria njuru kana riri evidential burden ni kuga atiriri ugiuka kurehe igoti-ini mundu areha wira taru kama kugituika mai mati mega ri gituonie maria mega mundu ucio aretwo Dennis Gakuo wa Wahome niwe oregireirwo murigo ucio ugunita kuhagirwo thagiri mutwe arerwo uthie ukena wira wa kuonania atiriri degree ya Sakaja ya university retwo timu ri ni fake ru murigo ucio niwe winaguo tiwe ni Dennis Wahome Gakuo Wahome oke onani igoti-ini ati Sakaja ti muthomu hau kadori Sonko muthini gwe kumenya uri guguthie tondu muthini gwe kumenya kana ni agakorwo githurano-ini kana ndagakorwo jaji atatu matogorete ni Justice Olga Sewe Stephen Githinji na Anne Onginjo niyo megukorwo igoti-ini ria Mombasa na ni mekuheana delivery yao kana ni megutua itua riao judgment tha inya cia rucio tuthi page 4 na 5 itua ria kana Sonko ne kurugama Mombasa kana de kurugama no ohanini tu tondu ninge kuratuika kiama kia Wiper ni kianeanire ritwa ria mubunge wa Kisauni Alimbogo gukorwo ni ati ukarugama na tigiti wa Wiper kuria Mombasa gite kia governor hau naho hagakirigi hata kunyitana kidogo page 4 turaheo ndeto iriko ni kurari gukorwo na gikaro kia bunge ya kia mwanya special sitting muthenya wa ira kiria kiretetio kuratuika na haha ne ndirona hakinyitana kidogo kurari atiriri ati leader of majority no ne Moske Munya ati ni erega kwariria speaker Muturi ete gikaro kia mwanya gikaro kia mwanya kirari kiariria maundu ma uhoro wa kindu gigwitwo bill iriga kuhitukio ya kana watho wigie uhoro wa huduma number uria gathiti rega ni controversial na kindu kingi gigwitwo marari maririe uhoro ucio wa huduma number na uhoro wigie thirikari ya Kenya kunyitania na thirikari ya bururi wa Ngeretha ki undu wigie obiaru kana batuke riu ri ha niho haranyitanire kuratika Muturi arauga ati kiria kiratumire atirie gikaro giki ri ni tondu thirikari de na cabithia gatheti-ini ya thirikari ati anga gutirari anga naki igwe ati igwere kuratika ati printer ya thirikari nyamwire printer ka indo cia thirikari ndirahota gukorwo ya print ira kwagiriire ketarari na rangi no ngaragira kiagire no kuratika atiriri
Rä ndanyita ciaca irä irarä haha mwena wa Azimio rä nä å retigä rire ona gä ikaro gä kä gä ekwo rä nä gå kå hä tå kio huduma namba yahota gå teanä rio na namba zironeka ta ingä rathire mwena wa Kenya Kwanza na mwena wa Azimio makauga atä rä Kenya Kwanza marendaga kuhuthira kanya gaka guthura a new clerk of the assembly tondu clerk of assembly ro gwitwo Michael Cialai tam yake ni irathira niki kiratuma gitigi gia clerk of the national assembly gikorwo na bata ni tondu the clerk of the national assembly kama uri niwe the accounting officer no kona kagina ka bunge na niwe ta administrator no koragwo agifanga mithenya ya bunge uri guthie day to day running of the parliament ruma kona atiriri mundu uthi ungenda gukaingira thirikari ni either Kenya Kwanza kana Azimio ri no enda gukorwo na a friendly clerk of the national assembly riu ri bunge ni kuo guturagirwo mawatho niguo na tofati ukorwo twi bururi wa watho niguo ndirona ha makiuga how do we attend an illegal sitting Parliament is where laws are made for Kenyans. Correct. And it cannot be the first place to break the law. Bunge giuna watho na ni ethondekaga watho. Ucio ni badi. National minority. Ate giikaro kiu kiratanitwo ni muturi speaker muturi muthenya wa muthiri ni giikaro an procedural. Kurachika atiriri kurachika no nginya kugenda kugenda special sitting to tiria mbere kungigia ri ni gukoragwo nayo no yagirie gukorwo iranirwo igakaheano notice na notice ino ri request tarmuturi araiga atiriri muturi the request for the special sitting was officially made to me by the leader of majority speaker da convenaga ni araikirio ihoya ni majority I then considered and acceded to it in the normal manner na ngikiona ari wega na ngigitikira I'm not aware of the other shenanigans cia ati agawatho ni uraunwo ndiwe mehemehe icio ingi ingi ni mehemehe to the page 8 page 8 turerwo andu a Kidero governor wa mbere wa Nairobi atagwo Evans Kidero kura andu maire mbia hindi yo town ino ni maratuirirwo kioho gia gatagati ka miaka 3 nginya miaka 12 ni undu wa kuiya mbia cia county milioni 18 andu acio ni hamwe na uria wari chief finance officer etagwo Jimmy Kiamba aheirwo ciringi 12 cie hongo araguthirwo kiarĩrũ ari heki Kiamba ri tondu cio ni turodwa aheirwo riri 112 million 112,000 aratuirirwo fine yake ya fine ya ciringi milioni 9 na ngiri 600 me hamwe na uria wari county secretary Lilian Idegwa aigwe ukayaka na ndikio njiraga andu tigana na hongo ukaheo ngirigana ria 12 wazo kwa guthwa fine yake ya milioni 9 na ngiri 600 meno cio Lilian Idegwa acio ngina maratuirirwo ri ni hamwe na uria wari finance senior secretary Regina Chepkeboiro Teach na former head of treasury Stephen Ogaga Osiro uyo gwetwo Kiamba ri aheirwo ngirigana ri 12 ni ndo akuheana tender ya gwikirirwo ici blinders nona ici cia office ri ikiregwo blinders ni ndo akuhura riwa ndio na blinders iria cikira tunya mutera tugucagia uguo aranguthirwo 9 million riu aya ni andu aria makirire town ino marire thirikari ya Nairobi hinde ya Kidero riu hinde yao ni iragikinyire ni kuohwo kana kuruta fine kana cieri ni tuthie page 10 ri ni guku Kenyatta University kuratuika tikuratuika vice chancellor wa Kenyatta University to Paul Wainaina ni haha ahuritwo bica akiariria staff ake kana members of staff kule amphitheater ya KU ni areheririo wira kana ni areheririe hena kweheria kana kweherio na gukuringana na mundu ekurora na mwena uriku gitumi gia eherio ri thirikari ni rendaga kuoya eka 400 cia mugunda wa KU mugunda uyu woyu ri kurenda guthondekwo kana kurenda guthondekwo riri KU ni guthondekwo nyamwiretwo World Health Organization Emergency Hub iria fatara eka 30 haya kwina kindu kingi gwitwo Africa Center for Disease Control eka 10 thibitari wa referral wa KU uheo utigerio eka 180 andu aitu akamae andu aria kamae matura manegenaga mwena uyu ngi nona ithirona mwena wa KU mwena ucio ngi manegerwo eka iria 180 190 acres no rikane ni hakoragwo hanyitanite kidogo wanaigua ndu cio makinegena akamae makauga atiriri ithuiri kamauri mugunda twahairwo ni Kenyatta na moyoka bado akiuga no witu riu mahedi mareragwo ni
utongoria wa university na yake yu atiriri mekatia kweherio ati ni megutharirio ungithimo no cio aka president yakirega uhoro ungithimo no gwaka maeri ni ugukora andu acio ri ni makite miako minene muno andu ingi maturite kuguti andu angi moi mekwa ngwe kwao riu mabatie kunengerwo eka igana ria 90 ni kwao haya riu ri andu haranyitanite vice chancellor uyu ni arareganite na uhoro ucio akaiga atiri da consulted university council no thirikari ni akaiga atiri ni agia na gikaro na dudu ya minister na ma approve mugunda ucio ri utinanio wehererio KU thibitari yikarie na kama enengerwo andu one riu mundu gwitwo professor Wainaina ri akaraiga atiriri ndahota gwika ui ngacoka kurio ari nie ngue murigo riu arakiuga kanjuyuke riu thirikari ni roire mugunda nake uria kureritwo he will be dealt with na niguo gatheti andikite effectively and swiftly you are just a caretaker of public utility ni mwana ni president era mwiri atiriri mugunda ucio wita vice chancellor ri mugunda ucio ni wa muingi wekira iritwo no kurora no ndungitua igwe siku zake zimehesabiwa niguo president igire Saturday I still have 3 weeks we shall deal with those individuals swiftly and effectively tutaenda nyumbani na wao riu reke gucokia swiftly and effectively and the signs that he was pitted against powers stronger than him showed in the cover of Darkness on Monday when a National Youth Service bulldozer descended on the disputed land at 12:30 a.m. Its mission was to demolish a wall separating the university na issue geciothe. Swiftly no effectively. Yes. It took just 2 days for the axe to fall. Yeah. Dikuchi. Igere. Haya gwacoka na no taruha kale no yaragwire Professor Wainaina. Araigire this is probably the last time you'll see me addressing you as a VC. Kamae magena mugunda tuthi page 11 ijoroge wese ni horo wake hari horo wake hanande tuci magigi guku Nairobi makiria ma atumia 5,000 ni maranyitirwo kia hinya mwaka muthiru ripoti ya Nairobi Metropolitan Services irahithuria ati kwa mieri 12 mithiru muigana wa atumia na toiletu 5,589 ni manyitirwo kia hinya 52 makigwatio murimo wa HIV nao 104 makihirwo mahu guku Nairobi na turaria uhoro wa gatagate ka Julai ya mwaka muthiru na Julai ya mwaka uyu turitu tuthu tuingiraigwa twanyitwo tutikinyetie miaka 18 ni kuracokire kuramenyeka anyitani kia hinya guku Nairobi arume 336 aria matendaga kuona skati mbere yao matendaga kuona kirinda mbere yao makimanya kunyarira ciana ciiretu na atumia haya if you break that down it averages to 700 teenage pregnancies per day airetu 700 ni mahiragwo mahu o muthenya matakite miaka 18 o muthenya o per day hey additionally wana hoti hega 98 adolescent girls were reported to contract HIV every week o kimia airetu 98 ni makiria airetu 10 o muthenya guku Nairobi ni magwatagio murimo wa HIV AIDS ni he kwenda haruru handu hau ti hatirathi wega tondu ti hega ni horo ina kiha kuria airetu aitu atumia aitu our sisters our mothers our aunties our shows ni horo ina kiha kuria arume ati atumia muthenya wa mutheti mutumia mundu magirwo kugitira mutumia kwaje guti kindu kiuru no tukumunyarira ati mutumia akiuma haha athie hana athathani kugio ni urito wa muturire uria mutuwe na goro na indo iria mahuthagira cie na goro ni aretigira kimaramari kina hau kenge munyita kia hinya nyanta kamau ati mwiritu akiuma nyumba athie handu ndangithie handu kana ndangithie handu hwaine kana ndangitwara kagui gake agaka ine kororie kagui gake kana athie nduko tuko niguoya wate heke maramari gikarite handu geterie mundu wina skati kimunyita kia hinya worse still is that 7 women die every day
from complications arising from unsafe abortion. Tondu airitu ya niko nyitokia hinya. Athi thibitari amwe ri tondu no hotire akaiga kwenda kuruta nderiko. Eno. Amagaikua igana ningi. Makuaga o muthenya atumia mugwanja. Goko Nairobi. It's very very. Magithie kuruta ndecio. To the page 25. Page 12 retwerwo kaundu. Page 12 netwerwo undu. Na no wega tuhutie nginya siasa. Haya page 12 retwerwo atiriri. Dereti ile yari kuo ya debate ya Igathe na Sakaja ri. Ni aremirwo uguo maikaneirie ciugo ri. Ni agire kuhe mweke wa muikari wa Nairobi kanya ka mathina maria aikorwo namo na challenges ile na maundu maria angenda magekwo ni mundu gutika governor Nairobi mariririo ria njiri kurani uhoro wa githomo uhoro wa gucererwo uhoro wa ki ginyegite maundu maria maragia county ya Nairobi kanya kana kaida kaigi gatiaririirie mathina ma Nairobi. Things got testy when Mr. Igathe described Mr. Sakaja as a charlatan and a serial liar. Unaona uria mwita wajia kuigirira mundu kiumbe handu ha maundu maria angika na ate Sakaja ni yako ya bia cia andu a Nairobi acitware moko-ini moru ma andu angi, even going to the extent of questioning his true identity. Ati nginya we no handu ha twariririe maundu ma na ake Sakaja ri handu akiaria cia maendeleo na maria gwika ri akianjia nake kuhura Polycarp Igathe akimera riko ria hiho ni kuma waimire. Igwara ramwirire Sakaja responded by accusing his opponent of lack of integrity by surrendering when the going got tough in Nairobi, which set the tone for a series of direct personal attacks and counter-attacks, which for the first half detracted from the serious issues at hand. Tarugo na Igathe akerwo ati ni arahenanirie. Haha herito Igathe fact check. Araturia ati araigiri atiriri akiheana uhoro ati Nairobi kurogotagwo ciringi milioni 160 per day. Arero gatheti yatuiria tondu ni rekire fact check iragire that is false. Haya page 13 ri ni Deputy President William Ruto uracokeria Uhuru akamwira ndakaheni andu na title deeds. Ati title deeds ici turathi tukiheagwo Njoroge ri owe andu manacieterera matuko maingiri ati irahuthikage siasa andu matikahenio nacio mutikahenio title deed cikoratika ciathondekirwo tene no iramba irataimithio iheanwo hindi no nigetha ihuthike ta kindu gia kugeria kumwira mugathura ng'ania na araragia ekuria county ni cia Trans Nzoia, Bungoma na Busia kuria arerire Mr. Odinga that the move by the government to send its officers to different parts of the country with title deeds will not help win the elections as Kenyans are not fools and will see the truth. Ati maafitha thirikari matumitwo matura-ini mathi makahene title no matirathi kuhena title ati tondu niguo kwagiriire kuringana na Ruto ati marahena title ici nigetha mahucihuthire gwikira Raila campaign kana mundu uranyitwo ni thirikari campaign no akamwira a Kenya ni mohigire Kenyans are not fools and will see. Haya Kenyans know very well that it is their right to be given title deeds. Kuhe title deed ni kihoto kia mu Kenya. Ona ndia migunda jigwa makiuga atiriri mugunda ni title. Uguo title ni ya bata muno. Ruto no agathuthurio migunda no akona nayo kuria gicua-ini. Ti nie ndoiga acha agathuthurio ni Raila atuika president. Niguo Raila arerire andu kuria Taita Taveta. Kuria Ruto akoragwo na mugunda wa eka 2,500. Migunda yo yake yothe iko ure. Ni kendwo imenye kane uri ageire nayo araragia kundu gwetagwo Voi Taita Taveta county ine ya Taita Taveta county kuri aragire deputy president ni ari mugunda wa eka 2,500 na handu hetagwo Mata na ati andu ingi ku Taita Taveta ri ni squatters koguo mugunda ucio wa Ruto ni agathuthuria uri ageire naguo na Raila rauga atiriri wona maingira ehitithio akiuma Kasarani bei ya indo igakorwo igwite mutu ugakorwo kendio raithi thirikari ya Raila ya ingira gwenda to the page 25 nigetha turikina ngatheti ino ni undu wa mathaa na page 25 iratuhe uhoro wa anakeitwo anduthi ni ngonete uri uhoro mwega kumera SACCOs to weed out rogue borders page 25 Boda taxi savings and credit cooperative societies. Ne boda sinemerio mathondeke SACCOs. Ne mahetwo wira munene muno ne thirikari. Page 25. Ndona. Wa kunina na kweheria mikora iria thukitie wira wa nduthi. Tondu kuratuika kuria kwa nduthi ni kwagire andu matariega. Aici ne mahuthiraga nduthi
gwika maundu moru riu andu anduthi marerirwo mathondeke SACCOs minimum membership ni andu 100 minimum membership andu 100 mukanyitana munyihite biu mugathondeka kiama kianyu kia andu anduthi ni weretwo SACCO nigetha ona mugeka kindu gitagwo savings na nigetha mukorwo na mawatho maria mukuhuthira kwirora na kunina mikora gatagataine kanyu magacoka makerwa atiriri SACCOs thirikari ndirana SACCOs ti nduthi kiumbe the SACCOs will also be required to provide a list of riders and their geographical location of operation mukuagira ha SACCO yanyu ni yaha niguo kana tuga hugaro aya SACCO eno ri riders ni ya nawe rider ri nduthi no ne yaku kana ti yaku mwene nduthi eno ri no kugekeka mutino mundu wakue mundu atihio kiundu kioneke farafara no ginyagia uhoro cokoro imoko-ini ma thirikari within 24 hours nduthi ne ciatwikire ni njaga muno by the way aiko hari kindu kiega giteithagia andu ni nduthi to ni tuhuthagiria mithiere tiguo no kuratika ni gukoretwo mikora mingi ni koretwo kihuthira nduthi iria njuru mitino mingi farafara ikikaga Kenya hatiagaga nduthi ugikaigwa he mutino ringi ndereba hingico ni nduthi kana ngari yahingica nduthi ndona no ihingica ne cieri ndio niki uko na uirano farafara wa andu nduthi na andu ngari riu mitino mingi turakirwo ikikaga kuria kwa nduthi angi nao toguo waiga nduthi gukomborwo ni andu mekaga nae getaways quick getaways nduthi ni ukura nayo riu marakirwo magia na kindu kiretwo SACCOs nigetha mathie nginya kindu kiretwo training tondu ingi njoroge matiwe uhoro wa farafara nama mundu ebundithagiria nduthi na ni ngugweta ugebundithiria nduthi tako to squad ko ha squad ugebundithiria gutwarithia nduthi kundu ta na kuria let's say ona mathia kiharo kana kundu ta kagundu-ini ethigwo kwa waji kwa Kemani ugebundithiria na ku kagundu-ini ukona ta wamenya ukoya nduthi ugoka thika thika ndenda kuthira ati ni uri huti arami nene na nduwe ndahona kuma kagundu-ini kwa hau kwa jahu karanja wa mekire nginya thika ni handu haraihu ati riu no wamenya nginya thika ni handu haraihu ati riu no wamenya gutwarithia nduthi ku kagundu-ini riu ugoka riu thika kugura ki kiria wake urakiona ugoka nayo mwiyondo toro fara na ni highway uri na nduri marua duwe nduthi ndumi kodi ya fara tondu turago thiuruka kuma kabati nginya githunguri nginya hau hothe mundu ucio agatwikania farafara ya kuma ugithie na keno gioka na thika uria kwenda agithia kihitukaga ngari ndanamona tondu muthina ku ukona uria arakirania kuma mwena uria agoka mwena uyu ona matiroraga atakiwi he undu mundu angiumira no menye thukuru ndathiete andu acio mageka mitino akahurwo ni ngari akoja agakua tondu matire na training riu kuratwika training ni igubangwo cia andu anduthi kuhitukira SACCOs na no nginya nduthi ikorwo thini wa SACCO gutire mundu guthii na nduthi eika acha mukunyitana andu anini biu andu 100 nigetha nduthi icio iregistrwo na ni nyonaga SACCOs ire uguni munene kuri andu ye page ya muico abunge monete na kanua ariko abunge megwika uguo page ya muico the last page members of parliament have completed the repayment of 460 million allowances that the court found they earned illegally hebeca igoti ria tuire ati matiarehiro na njira ria yagireire kuratika kalani wa bunge ri no clerk of the parliament no rihaga Michael Sialaire arauga atiriri he revealed that between 169,000 and 172 was deducted from each member every month tondu hebeca mahetwo ati ni cia accommodation na house allowance kuma 2018 nginya December 2020 na gabunge ne ikirwo itiganite cio tonga tondu ni kuri mundu warehire ciothe hau kwe mubunge aya ngivaga ni nengaga tonini kwe mundu ogira ni nengaga o mweri ni no ngia kiuga ni cigana ni milioni 6,500 ke riu abunge ange ngathikira atira atiriri
the move dealt a major blow to some of the lawmakers whose payslips are reading zero or negative due to various financial commitments. Kwe mubunge tarinukagia kindu. Onake. Riu ucio tarinukagia kindu akiri oguo athire akira kiraka atiriri. Nie unengage hare ha sitting allowance na ha mileage. Nyiheria tuguta. Riu no menya reke gwekire. Reke twire mirori gwathire atia kuma 2018 December 2018 ginya December 2020 ri ni miaka iri yo High Court ni yarutire watho wa igoti ikiuga atiriri each of the 418 legislators abunge othe ginya akwamurwo othe moka 418 used to earn a monthly pay of 250,000 for accommodation and house allowance, an amount that lacked the approval of SRC. Ate o mweri mwiroreri abunge 418 o mubunge aneagwo ciringi 250,000 cia guikara wega cia guikara nyumba njega. Haya tondu ni mutongoria arihaga nyumba 250,000 mweri na nenda mushara wa milioni nenda mushara wa milioni kwarorwo kuria kwa SRC ri gukiaga oguo magithii igoti-ini mathi igoti-ini na hindi yo ri mathiite mieri 26 magitandika handu mieri 26 koguo mundu ni ari na 6.5 million ahetwo ni thirikari illegally icio nicio maracokirie magithii igoti-ini mathi igoti-ini ri the High Court bench comprising of Justice Pauline Nyamweya, Weldon Coril and John Mativo agreed with the SRC and ruled that the Constitution and statutes did not give the PSC any specific function to set salaries and allowances of MPs and parliamentary staff. Ogo macokie bia icio. Maracokirie mbeca icio the ciroka milioni 460. Kiuria na tigococera ri no kiuria ndayuria ta mu Kenya ri ndire na haki ya kuyuria kiuria muno etiguo ati andu ndiracocera no aria manjigua manyendete ri no meke ati to no ngire wafuasi ni tukamacokia bunge aya kiuria ndoria na tigococera ni tukamacokia aya Thank you. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Igithe ndoyo ri aturaga cambagio ni itura ndagi ya mwana ndanaigua riu ni arenda ndimukuire nda uria waheire hana na akihe Sara mwana na Ngai ni oyo ndirihia ndekite no ndwari ya ngorire ma Ngai ni arituhe mwana kuri maundu mangi Ngai atokagira hau atike tukawaturia toka kwa jikoni oga mahori. I don't have mahori, ndire mahori makungu tiga gwetua. Go back to school the authentic Kenyan way with the Naivas Back to School. Naivas saves you money. Thutha wa arimi aingĩ kwĩyonera maumĩrĩra mega ma Mazao Flourish, rĩu nĩ ihinda rĩaku we mũrĩmi wa mũcere kwĩyonera. Mazao Flourish nĩ fertilizer ya kĩmerera ya maĩ ĩrĩa ĩteithagĩrĩria gũkũra kwa mĩmera, ĩkongerera ũnoru wa kĩmerera harĩ mũmera.